Muhammadu khairul wara man jana mumbashira shauki lil khairul bashari al-yasimi iliyatohari al-mustafa min mundore atohiril mundore yazdadu shauki kullama ayan duraku baniya mama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. am tagayna allahu subhanahu wa ta'ala fe kaba shetana toroma wala da sanma min damene flanve amba zizala ni seti ma sato ko barkay barka sorali sababu du barawla alkaro cetiki ya fo anyi ko mumin hagil maka baraw bara ni yakanu allahu subhanahu wa ta'ala ka barka du ka barayna ki ka damene ni bismillahir rahmanir rahim no kara allahu subhanahu wa ta'ala bi barka do okola no koy ko fitini nye oyo kele ko baye assalamu ne gindo de alkara sallallahu alaihi wasallam na mande woni allah subhanahu wa ta'ala ka hinana ka kere lo ka dama ay to nga hangili so bokoro to allah hanya zize ni sati ko sato ko barkay am solke nga sababu nyuma ka alkara sallallahu alaihi wasallam allah subhanahu wa ta'ala ya nyamar ya qur'an na sura ko nga dugo ka alaka kirai kada mo nga kwa nyanama anga sanut se kasara nga war se kasara nga konanye dugo kaye ko kadale allah subhanahu wa ta'ala wala mawma yi hakli nyuma ayo hakli nyuma ndigiye abi nyini fay ki se ko dugo ke alkraba sallallahu alaihi wasallam afode ma al-salam yap makana ko soli assalamu alaykum nga hakli to allah ni manya ni ma kana ci atigila mama alkraba sallallahu alaihi wasallam nyana mande umma anya vaw don ka sababu ka alkraba bay anya ngara mo valeur do ka sababu ka alaka kirai anya allah subhanahu wa ta'ala yaraka kilbandiya sabati ka sababu ka alaka kirai ni mami ngar sagar aljinna ika aljinna do sababu ya alaka rabbai wala allah subhanahu wa ta'ala ya nyina ve ko ngani nyuma mbade ko nga sarani du ko yi ko sewra tanze ko noble fewra tanga seko lable am mi ndale alama ko ba sarabo ni du ko te wala mi du ko ke allah subhanahu wa ta'ala kan nganaye kad ko ka je nyon zan mawni ka sey kaddu ko ke abona sanamawni namuro la mi foldi al-salam chamana muso mama assalamu amajina fa allah subhanahu wa ta'ala jati kama kan zama du ko lo ne barayna ni ma baba du ko la ko anjigi cikay uluka du ko la anjigi cikay salamula assalamu chamana muso ma ya zama du ko la baray allah subhanahu wa ta'ala kan envoie sarako alaka nyamulo jena allah subhanahu wa ta'ala kan zara la kiyama ayuha al-ikhwa mal al-salamu usikum bi taqwallahi al-azim balla di yere ko la dele ko ay to nga janga sar allah subhanahu wa ta'ala ni ala ko nga minga to nga zeko ka kelila wa uhadhirkum mimma asiyatihi da'iyati ila azabihi alim allah subhanahu wa ta'ala ko nga femen dabla ay to nga zeko ka dabla lila assalamu jente soye jebi wele de ko teme yoro ma be teme ya de nga mati toya jen neken soye ay to nga hagil sa ko to nyer la fefe mi jonna fa jen so sigi kono bara min gerana allah subhanahu wa ta'ala nyi siranye wala nga wala dabbela jele matla ula men zaki al-salamawi nitlo ko nani munuzara ka me ka famu ya ka barakani ay insha allah ta'ala bolu nafa jena wa bu nafa lahara ya rabbi allah subhanahu wa ta'ala ka ngatlo ko nandi assalamu alaykum siranye jaku ya bile anga hagil to ala anga balwa ka anga fatwa ka o de hera banga itlo majo iki hagil dayele ka setki masap makame يقول الحق جل شأنه ستك مسب منا في النص كتابه العزيز أكا كتاب بلبل بن نسولا قرآن نسول الله سبحانه وتعالى كو فأما من تغى نغا كرا الكربا في من دوني كون الله سبحانه وتعالى بمكانه ممن فويه نينا على بمكانه ولا يبدل القول لدي بمتفلني على في أفويه كون على كو إمان دونا
acamana musoma ni fefe kabara kayada kanyina Allah subhanahu wa ta'ala ko ka banga sirana Allah subhanahu wa ta'ala ni ka sago ka yere kuna ka sago ke na alaka jonna wa athara al hayat ad dunya ka fizigi meleke ka jenta ka da kuna kanyina Allah subhanahu wa ta'ala nga bunye ko kanyina nga dine ko fa innal jahima hiya al ma'wa janime de wotiga la masigero ne alaba doala foyte ka do anace gar ko sega ma balala wala nga hagil to anyira la dama hera be mina anga Allah subhanahu wa ta'ala ka dan koloshi Allah subhanahu wa ta'ala ma ko Qur'an na sura ko setiki masaka ko alakara ba centi ka fo anyi ako amma man khafa maqama rabbih ni mamin zirana a jodo nye adaba ma nyekoro ni mi hakili torala a ko jaaje ke wala no me sey kata woluma amama jalalillahi ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ka yamaru nyekoro no ya sura Allah subhanahu wa ta'ala feni mi ngal fay ma jene bi hakili to Allah no ya sura Allah subhanahu wa ta'ala na fulu ni mi ngi garsege jenso sigila iba nyini ci ko nyumana wayni aywa Allah subhanahu wa ta'ala ibse ka aywa asaki setiki masama ina Allah subhanahu wa ta'ala bi jala iba nyini ci ko nyumana ina Allah subhanahu wa ta'ala ka jombe jala iba nyini ci ko nyumana wa alaka daw ibolu kolo shakono no ya sura Allah subhanahu wa ta'ala semi ngal fay ma jenso sigila na ala ya latika ki kara dudo ditugi na Allah subhanahu wa ta'ala latika ki kara dugu tigiye ala ya latige mai kira misir dom almamiye ala ya latige e ma ekra jamana do kundigiye ala ya latige e ma kira furba chakada do nyemaye ya hagil tu yera la dala ko kono no misay kata woloma ala nyekoro subhanallahi nasar la hagil kun to menina ko fule chugo mena ko kundi tota ko fule chugo mena ko kundi keta asama to nga hagil to anyera la ni mamye ko fara nyonga ko bikan noko imma bi ko bi to etala ne ko chugo mena bi ko yoye ko ti toti era bina laba shija bini farkolo labo era bina laba makrobayat na totoila era bina laba saya meleke ka aywa saya ka chide bina chima era sai ka laban kokura farkolo be desay koro fem bebe nege buila yana alaka sima o bela jele kofe alab sai ki nittu fan ka bu farkolo ni nyonye okuma sa kabur kono sigi bo kofe alkema jodo kene bo kofe saratu bo kofe janame sigi bo kofe alaka ngishi nasor la ketu ko manye wala mimi voye salama ayto anga hina nyerla ayto anga makara nyerla ayto anga ndama choko do ayto anga ta don doni ambe ala deli Allah subhanahu wa ta'ala kan vama choko nyuma da nambal salama bela jelema Allah subhanahu wa ta'ala be kan defo nya Qur'an na sura Qur'an ayafla aku wa amma man khafa maqama rabbih mo hona fi manno nyokol alap makado ni min zirana o donye domi bina jo ala nyekoro e responsabilité min kal farima kanyi ngalike demono ni musomono kal farima kanyi ngalike domi bina jo setiki masanya koro ko nyefo ko gafe dayala ka déclarer ihagilito dola wana hanna nafsa anil hawa nasor la kwati gela maka nyina ma kono kwa yera mina ka wonni do wona ninni neke ke bila aywa ishuki ke bloka dala ko dulay haram yi isembo ala na ishuki ke wal musoka dala ko alay mingi garsake aywa i halala min bi koy ka sokono de yitay tonno non di tay isembo ala na ishuka ke jamana forba na foloka kika ki sakoni dungoy kiki sago kala ko foita nye ko matse ki mina ke bunyana minanima ke tseka weleble ko tribunal tseki wele ki joro bunyanama inna lillahi wa inna ilayhi raji'un balma muso ibina tajjo tribunal bela tribunal nyefe tribunal min avocat amago tijo avocat la amago tijo aywa mana mami bi deme amago tijo shere la ko kera nyena ko bi faranyo nga watimina ama okera aywa setigi masanyena wa bina ta saga setigi masade bina saga inna lillahi wa inna ilayhi raji'un alaka hagili nyumandi amma alaka andake chugonye setigi masako ko do nasara minni aywa hekil tuyera la ki yera sama ka banni dungana fa innal jannata hiya al ma'wa ko aljina o jama kulu sikiroy alaka no ko yambela jelema alako kaka alaya kama en manyabla ma famana ba fa ka don yanzikile membaru save ami setiki masa deli Allah subhanahu wa ta'ala kambe sababa ma keta ani fotala anzikira alaka jien anaka sena ka yamaru kono sigi keme ani sigi bisabani nani nana Allah subhanahu wa ta'ala sona damina na chokomina am setiki masa deli akande ma kadda cha kairala wal kalam fiha insha Allah ta'ala tabi'un lisabiqi ni setiki masa jananayi kuma mina dayala sisa apma juru serime pma tamenela من كتاب الرسالة المباركة للعلامة عبد الزيد القيرواني عبد الزيد القيرواني يقف بركة من زمان مالكم أنسك التاسرة كاكا على كربك الدين الدمني أي حلبي أمو قف كونغا
fi babi ma yajibu minhu alwudu wal ghuslu abeka pma nye feuna femuno ni seli tali wajibi ula la hala mu no ya salama soro seli tali kima wajibi janaba kolbi kima wajibi qala al-allama rahimahullah arsaltiki saraba alaka sangoni niya do pma na tulo ma jo mbal makay mbal mamso kenengara le yana ka walada ayu ambe yura min bi sisa shar'a yatakallamu fima yaqa'u aqba al-hayd adamna na baka pma koka la hala mu no mbina arsalama musoma ni la da joli tikera asalamu so ay sama ka bwanyena aka hakili sama ko dayele aka ayu malikum an saka kalande lame aka abu zail qayrawani lame insha Allah ta'ala nay dakurnya kilengele mon wala rabu kan nasula la rabu kan jelela adenga na balmaka insha Allah ta'ala sayaqif alaiha bilisan ash-sharh wal bayani abijo okako wala yi ni mam nya famu ika sanu yake ko binye o kore ki ka dina binye o kore ko ibina ke ma barka lenyi o kore ko Allah subhanahu wa ta'ala bina fe barka mabuila ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli ala kan famu ko nyumadi anam bakele ngena bela jelema arsalati sarabi alaka ko wakadhalika idha ra'ati lijufufa ko halibi abo ko kelela ni arsa muso kala rajul tikera fini ngolo mi ngema ka sutura kona ya ye fini ngolo jara tatahharti makanaha ko yoroni be ko bulo be baraw barala ko dabla ka jissanu manyini kata janaba ko assalamu alaykum bele bay nunu zarabe Allah subhanahu wa ta'ala ka ubi man ala ni serenya dakene assalamu alaykum anga hakil to anyerla ni assalamu sokala rajul tigera ni labana kukura kinyeshi jen barawma mbolo be bara mena mbode ke ko ba be sugu fi ala ne zakira so mina tani njina ne zakira wati mina aywa yani kakku selti daka iye e furchat saka sima o furaje konnana ni selwati temena oka o konnana Allah subhanahu wa ta'ala yamar melaka bo sebe abi sebe ka gafela ki banolu sellima da aywa da jolimi balola ni sona seka sima kati nyejo alaka yamaru nyana ni selwati kele juru yikana ki bana ka seli darlo mi bali na alama farika kare jana medeni alaka ngishama wadela arsalati ko tatahharti makanaha aya hagili to apma dengelela o yorani be bolo be mina ibulo be jien baro bar law dabla iki yira ko sanunya ni kuraka tlawati mena bisoro kadi wati jate mena ambe wati jumena sisa na sorrabe sel wati fulani nyonje a sel fana tobe lazara masse folo kuma sel bi demene fe sel fana indela nana ya soro sel fana tara wati bana lazara fana masse folo o kuma bi labende ka lazara kono na ya soro sel fana tara lazara dona o kuma bi demene lazara de la ninde baraketu ko nyumaye don sirbo yemi vani akora atihu ba'da yawmin aw yawmayni iya fini ngolo jali yetle kele wal matle flade ko fe joli dona aw sa'ati wal masanga kungurde ko fe ako ikakiti yemi dama iko iki sanuya ika soraka alabatul damene ayini vo kitab sharu tigi ko ka damu nga al mamalik mazhabula fembe wala ko lada joli ko la hadale aqallihi ati doga ka temminga ko fema fo ola lada joli bisaka doga fo ka fa be doga aywa nga acca asochama o itle tan duri ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli ala ka fama ko nyuma dana bal asama bela jelema ako suma ina awad hadamu ako ko fani joli tikira sisa yi ko ki sanuya o ko fa sekira ka sey ko kora awra'at as-safarata wala ma jifir siyale do bora halla soro joli yere aywa joli yere choy nite jido do anyefer siyale do aw kudrata wal ma nyeduru ledo kono lahle nanima aywa tarakat as-salata ko al-salamu say ab selitoyi thumma idan qata anha o ko fe no jivana tikira ekta salata abako janaba ko tugola wa sallati ab saraka seli walakin dhalika kulluhu kadamin wahidi ko nga kajjate ka fo o tigeli nu aywa ko ye aywa Allah subhanahu wa ta'ala ka aywa latigaye nga belejele jate bi faranyonga kwa jole belejele be ko minafo la rajulin nako kele fil iddati nasor la akun ni lahala yakun nana musoma ka to lidala aslamu sododo acheya bla asigeme iddatu talaqi la ayo cheka bla lidala yana ka joli yoko sabake kwa bi yoro jenya china ni lahala shiyan nanama
nin joli nunu tigatigel ti jate ayo tigatigel ye nin bebe jate joli ye ko kelenyi wali sabara'i na sora sigi ma kono sanuya la nin tigatigel nun bebe jate joli ye ko kelenyi hatta jabo do amma bayna damayni foni joli fulani nyonje sabakoro janyana مثل ثمانية أيام إن فتل سكينوانا أو عشرة والمتلتان أكو فيكون حيدا ما أتنفى كوك مدلا كوابك حيدا كوري أتفرا أجرت تفرا تمني قبلي أكو ومن تمادا بحدمو كو مسوني لا رجل دومنا على بلغت 15 يوما فاسرت لتعني دورما كو ياسلي أدن لا تتمع أوكا هم هي مصحادة وكوفي أو مسوني بنا تيجي tataharu aywa tatataharu musoy abi yera kun sanu o yorobe abi janaba ko aywa tletan duruna dakene aywa abi janaba ko wata suma abi shun wata salla abi sali yati hazawjuha abi yamar da furchema furchebe sama o la halayala obi banan vurake ako wayzan qata damu nufasai ako ningu hayda joli kunga pumaye ako joli werebe na alsana musawma Allah subhanahu wa ta'ala dajogo la abi foma ko bangi joli alsalamu so bangina na ya yere soro wolo dena ayo jolumi mina bangini kofe abi foma ko damon nofasa i wele kan do la damon nefasi ayo ko bangi joli alsalati ko koni o joli kono tikera ko wa in kana qurba li wiladati kona kar hali de bangini yoroni yerala ikhtasalati ko muso ka bijina fa ka ko janaba ko chogola alakara ka sunna ko chogola o sallati abi seli o yoroni be abi temena ka seli o kore ale fana abi se ka dogoya bangini kera yoroni mina abi se ka tige o yorola ko abi se ka wati kila ako wa intamada bi haddamu ko nga bangini kele kofe asalamu sa kele kofe ka yera soro ni joli continue na joli tura sena jalasati 60 laylata ko musayimbi siki shubbi woro abode nyana fila joli bi se ka dumi foka se o mangana temena oka o ya temene adanka opma thumma iqtasalati okofe musoyi shubbi woro temene ko aba ko kas ayra kun sanuya alakara ka sunna ko togola wa kanat musahadata wa yaka kiti yelamane ke kabana jol tigiye to salli musayimbi seli wata suma na singalo da bishu wato ta'u aywa afurka be se ka se ama opma busaraka banan furake insha Allah ta'ala bi kenaya wala ibado la dap pmaka mi banga jamana ka way la dap pmaka de la Allah ni tara jamana do yer la donde muso jigine katle binani siki oye anga makorobo ka hikma e ko donde do kal salam muso ka congé ni ka dama ka senga la fiye bo dama a jorani kono bara sakalo konondo kono bara fana aywa keto ka yera soro sebe ala dama de nyondo wati ka gele foka faka gele abole o banayna abole o gele yayna anga makorobo ye hakili soro ko ka senga la fiye bo wati do dama abitle binani ke o tle binani konnana yoro chamana ati tobilita ati bara wereke abi nyeshi ade la aywa ladone damama opma farkolo bi fanga kura soro abi segi ka nyinama ya bara uta akoralela ani mami yo fle sharia kiti ko tle binani korode halni aywa la rajul tigera aywa tle damado ko tle binani korode foka to dafa ifurchet se ka sima o tle binani korode tishu o tle binani korode ya fa keme ma aywa bato bele jelela aslama muso kono kaja ibanga sharia gafe o bele jelela je iti tle binani ya kono shubbi woro de bey shubbi woro en koroy at seka teme odeka alkaba sallallahu alaihi wasallam ka sharia o de ngatle binani ni lada de o dabora sengala fiye ko bokama aya hagili to fevla la o kana nyami amma ninde aywa arsalatiki hada ma tayassara jam'uhu lahu rahimahullah alaka ngana alaka nasara kayralla fe fitini mi faranyo ngan ko yarama aywa nimbabu ina femunu bi wajibi aywa selji wajibiya an femunu bi aywa janaba ko li wajibiya asraka fen fitini min zora ka faranyonga kadim hunu mandema kande meni aye ka ngadina chenye kadi amma ode kunyeni nimbabu ina jazahullahu anna wa anil islam khaira am setiki masa deli araka arsalatiki sara kairalla aywa ajora alsalamiya ye ajora nye joro mina alaka nasara kairalla alaka sara ka juru sara jelela assalamu aba hakil to masala nuna
a fonde ma ko fiqhu a fonde ma ko dina famuya nen ngoni tara ki to e be ke ko cela ko me shufe dogo nyinina ni bolo ni dogo jala benay bota ni dogo kene benay bota ni bolo ni safana benay bota ngani yo konda mbada ibo bla kuma mimi voyez asalama chamana musoma sharia kalani jaku ya ble ya mbele jele ma barsabu matse kanin don wajuli si ko kelengene ka matse kanin don aywa arajola matse kanin don aywa telefon kono kay cesri ka wuli kijo ka sharia nyinyini o debi make kan nundo woni anga jamana labana nasor ye kala fitininge sira o siraka o bi deme ben no ven nundo ni to kalando ni gira la kiti nyedo mbawla nu ya fuye ba sabe ka kana ni langla kado to keledo ni ma fo yere kala hakili ko mbila bi se ka fe famia ni en ven nun ta ko ari sire ka telefona ka sabe ko lame na la halew nani mai boda mi bodo na to ka ferke mai bi ngal ke yere kun deme opma wati kungurni abi sabati yere ba do anetat la halaya yin chuko inde alhamdulillah rabbil alamin ibi ka adama de ko konnana bunyen karama konnana sanya dakene konnana ala na kira sakola no kira ibi fara Allah subhanahu wa ta'ala kam mabauka ibi fara Allah subhanahu wa ta'ala ka jonzan monga ibi fara Allah subhanahu wa ta'ala kanu jonga ni Allah subhanahu wa ta'ala ka waliye a chamana musoma ni ala teriya chamana musoma ata yoro jaw abe yande ika manfiya chukuya ika aywa ala ko baraka chukuya ini mo ni nyonja chukuya o kad la kabbe ala ka basal sama ka kanama barabana itoko ko Allah subhanahu wa ta'ala ka waliyu ni ye chey o chukukele do ni muso o cogo keledo am Allah subhanahu wa ta'ala deli ala kan famu cogo nyuma no ko ya anambal assalamu bela jelema sigi temenena amu ngal do jabi ngal mako be nyefola ambi aywa o ngal nyefo ni ngal wara mono zara ka faroka kata se korfo da chema insha Allah ta'ala ambo barake amu nya fo assalamu nyuma do ngal ke fleli ko la ko bar sabu ko puma chayara la fleli aywa assalamu shada ba wele de ko le sakhara alakaba ke tuga mi vo kanne do salam beka ko nyini ko nyishi do nafla jogo fla duko sanama ba no fe insha Allah ta'ala ni bi do je kokola ni yo ka ki wakili sire alala ni ka hera bo kola ala bo latike ni ka hera to kola ala bitaniye yorola ika hera be yoromena aslama beka ki hageli tonna of man aslama min tise no ya yer kun kalfa salama werema aslama nyuma do ka ke otigi toala kadugo ke otigi kanyin Allah subhanahu wa ta'ala fa alaka be sababa ma don shi da ma bashi fwani ola angone ngofe flel ke tuga to muno mbey na kera na ashidon yi na kera amake sharia soso ayo soso lanyi amake ka Allah subhanahu wa ta'ala ka dando soso amake ka mafla kodo nyoma amake ka mafla kungar nyona o flel to bebe wele kom ayo makruhu akonedo o kore toli de kayni akeli nga kebati jurumu sorona ya ake ashidon fe filel ketugo do be jamana labana o yekene mine kosabe kada Allah sel korba yaka fode ma ko turabu dali bugri dali do ci bo yeme voanya la ko Allah seliye nabi ma do ka doniye nga doni sanadu tunune ashidon ayo nyuma don bo ka sirafe o tunune o la don shidon bo sira nanyi o de la yakiti ayo akiti ke makruhu ye ni mamzera ka janko de chekan ami ngal wara jabi assalamu nyuma do ngal ke ko halibi ko nyon zama be aywa seli ko la assalamu ko sella halala bolo minani ne bolo jingini kunga farda seli kono ko yela ko bolo minani bolo jingi ko aywa sharia e mouvoila ko assalamu ka seli farda seli kono ki bolo jingi ko islamia sharia e mouvo ola atigala ma ngal nyumange ala ka nasara kairala ni ngal nunu don shi mbo ye bara chama ke nununa ni ma yanyi nga nununa puma kura tambolo bile ka fo nununa member save ya ndela ka puma ayo ni nga nununa anga sharia shi mbo ye bara chama ke nununa ambe puma koromi ke katika puma jabi ayo odeye aka don ko bolo fla jingini farda selila akanne de do almam maliki ka tasira la akone do ayo farda seli kono ki kinibolo takada inuma moloka almam maliki ka tasira la nga bidda ka nafla sella ninde akiti anga sharia don ba badot le temena ya al allama sa'ad touré alaka nasara kayrala ambe puma koromi la kale o yale ka puma ay bara dokke asarabe Allah subhanahu wa ta'ala damadeka
kuma mina nenu kuma nunu aywa nyonzama kibaru poira utlela ala sature bigita ka gafedla ka toqada ko mawqif al-fasli fi adillati al-qabdi was-sadli ko farabasiya joro bolo minani ni bolo jingine dalula ka bolo minen baw ka bolo minen ka dalu nyine ka duma ka bolo jingi baw fana ka dalu nyine ka duma ka soro ka bela jele ka mindanga jiraila o yorola ay dalu min fo alma maliki ka aywa kumana bolo jingini kanuni na farda sella itlo majo ako ilam anna hujjatal imam maliki ko ka donga fa malikun an saka dalu radiyallahu anhu alaka jenka bwama kama qalahu al muhaqqiquna ina fa don hakikatu ya fa chogomina as-samrar wa amali sahabati ko de sahaba ko barat dumini wa tabi'ina an tabi'ina ko barat dumini alaka baka misri kono ala sadli bolo jingini ka farda sella كما دل عليه أمل أهل المدينة نفى مدنك وكبارة دلو يراك تشكمنا كالحسن البصري إمام حسن البصري دون بابي مدينة ومحمد بن السيرين نفني دون بابي وإبراهيم النخعي نفني دون بابي وسعيد بن جبير نفني دون بابي وسعيد بن المسيب نوم بلا جلي نانو دون بابودو مدينة دون بودو نجيل نجيل بلا جلي بالونا بولا جينيك وفاتوراك وكبارة أيوة بولا أكا على كربك مصر كونو ako kama sarraha bihi buna battali don ba baye o fanaye inafo o yajje chuko ben akap mawla wa zainul iraqi ana zainul iraqi al-kurdi sheikh ibn hajar radiyallahu anhu ibn hajar bukhari tigika ayo karamoko o fanaya sabati ka fo ko bolo jigini farrasella ko de malko anas ka tasra re kannedo min zabati rakba al-karbana ka sahaba umma ako famin huna qala sheikh ilish ko misranga ko don baba sheikh ilish ko ni ndekama ako radiyallahu anhu alaka jeka bwama kwako ko amma ba'du amani ngofe fa'lam anna sadla ladayni kika donga fo bolo flaf ayo jingini farda selila ayo fi salati farda selila habitu ko sabati ledo alaka sallallahu alaihi wasallam ayo fi sunnati alaka baka sunnana fa'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaka bayake wa amara bihi ayya marukanayi bi ijma'il muslimina nisalamu ka bengayi wa ajma al-a'immatu al-arba'a المنبع ما نفعنا بين أيوة أكا على جوازه فيها قاد قام فرسللا وشهر ذلك عند مقلديهم نفعنا بنينا مويرا مامون وبولو منك وقدينا بارا السرو أيوة أتالا حتى صار كلمة علومة من الدين بالضرورة أكوا ترى لبا كنا كنقول ديننا فمي فم بنيني فم ما تيني نغلي يرك على وأنه أول وآخر فعله وبولو جني adona ka fo ko de alakra ka bara folo sallallahu alaihi wasallam wa amraihi alakra baka bara fla aka nyina ma yakira bara fla minga no ye bolo jingini farda sella an bolo minani farda sella ko adamina ne bolo jingini wa dacera ne bolo jingini madna ka bara yo o semendia malko mon an sumbalona oka o fatura oka wanga jamana don ba bebe odeka anga sharia gafe ayo anga fiqhu kitabu belejelebe odeka ni mami mako be jabila i wasado ola aywa bolo jingine farrasella aywa wada nyinne do bolo minani farrasella kone do alma malika tasralla barakallahu li wa lakum fi alquran alazim wa fi hadith nabiyyi alkarim innahu huwa as-sami'u al-alim ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي إليا المصطفى من مندوري أطائر المنطاري يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما